I ovog septembra 2012. godine krenuli smo na izlet sa zaposlenima kompanije Transport Špeda iz Beograda da posjetimo neke od manastira takozvane Srpske Svete Gore u predelima Ovčarsko-Kablarske klisure. Pored iskusnih i bogatih informacija koje smo uvek dobijali od direktora Branislava Bačevića, ovoga puta sa nama je bila i Svetlana Pejić, istoričar umetnosti, koja je na veoma stručan i koncizan način otkrivala svima nama svet davnih vremena, lepote ikona i bogatstvo naše tradicije. Ovaj septembar imao je na pretek sunca i svetlosti koja nam je pomogla da u potpunosti uživamo u jeseni i njenim bojama, koje smo prepoznavali na livadama i krošnjama drveća. Transport Šped je kompanija koja ima svoju poziciju u svetu i kod nas, tako da je svaki predah od zahtevnih poslova i dinamičnog angažovanja u poslu dragocen, jer utiče na stvaranje dobre i kreativne klime u kolektivu. Na uskom geografskom prostoru u klisuri reke Zapadne Morave smeštena je velika grupa manastira u narodu nazvana Srpska Sveta Gora. Većina manastira je podignuta u vreme turske vlasti, kada su imali veliki istorijski i kulturni značaj. Najstariji pisani podaci o njima govore o intenzivnoj prepisivačkoj školi u 16. veku manastirima, a Vuk Karadžić govori da su dva manastira, Blagoveštenje i Jovanje, imale kule za pisanje knjiga. Ovčarsko-kablarski manastiri su bili značajno središte umetničke delatnosti, o čemu govori činjenica da su sve crkve imale oslikane freske i oltarske pregrade u vidu ikonostasa koji su delimično sačuvani. Nije poznato koliko je nekada bilo manastira, ali danas ih ima 10. Na levoj strani Zapadne Morave pod Kablarom su Blagoveštenje, Ilinje, Jovanje, Nikolje, Uspenje, a pod Ovčarom su Vavedenje, Vaznesenje, Preobraženje, Sveta Trojica i Sretenje. Mnogi od manastira su vremenom obnavljani usled gradnje pruge. Preobraženje je izmešteno na novu lokaciju. Jovanje je iznova zidano zbog izgradnje hidrocentrale Međuvršje. Vaznesenje je znatno obnovljeno, a Ilinje i Uspenje su između dva svetska rata ponovo podignuta na starim mestima. Najznačajniji manastiri, Blagoveštenje, Nikolje, Sretenje i Sveta Trojica, su stručno konzervirani i zaštićeni kao spomenici kulture od velikog značaja za istoriju i kulturu Srbije. Pored dobrog raspoloženja, na izletu je bila potrebna i dobra kondicija, jer je prva poseta manastiru Blagoveštenje od nas iziskivala spretnost penjanja i pokretljivost, koje u svakodnevnoj gradskoj vrevi ne posvećujemo dovoljno pažnje. Te kad se odvojimo od svakodnevne rutine, shvatamo koliko smo se odvojili od svoje prirode i jednostavnosti života. Penjemo se i nosimo darove za manastir Blagoveštenje. Svima nama je od velike koristi stručno objašnjenje istoričara Svetlane Pejić, koja nas nadahnut uvodi u sve detalje vezane za istoriju manastira. Manastir Blagoveštenje se nalazi pod Kablarom, uzvodno uz Moravu s leve strane reke iznad same hidrocentrale Ovčar Banja. U manastirskom krugu sem crkve postoji nekoliko kuća i konaka podignutih u raznim vremenima. Crkva ima osnov u obliku krsta sa apsidom na istoku, na zapadu, uz nju je u novije vreme prislonjen jedan trem sa drvenim stubovima. Kube nosi luci poduhvaćeni pandantifima, svod je obličast, osmostrani tambur kubeta izrađen je od tesane sige. Sudeći po kubetu moglo bi se prepostaviti da je i ostali deo crkve od istog materijala. Izuzetak bi verovatno činio oltar za koji je Vuk zabeležio da je nađivat, pošto se nekad bio odvalio i srušio na donju stranu ćelija. Izvesni arhitektonski elementi ukazuju da je Blagoveštenje moglo biti sazidano u vreme procvata takozvane Raške škole, to jest u 12. ili 13. veku. Međutim, natpis iznad ulaza vrata na zapadnom zidu crkve u Tremu kaže da je hram podignut 1602. godine. Drugi zapis u crkvi na severnom zidu, koji odvaja naos od priprate, obaveštava da je unutrašnjost hrama živopisana 1632. godine. Od starog ikonostasa ostala je sačuvana prestolna ikona sa Hristom iz vremena osnivanja, a manastir je poznat po prepisivačkoj školi.
Kada je iza nas ostao manastir Blagoveštenje, već u narednim trenucima očekivalo nas je prijatno pešačenje do manastira Nikolje. Put jednostavan i okružen prelepim predelima kroz koje je nekad prolazio naš slavni voz Ćira. Kamen i reka oko nas, prolazimo kroz male tunele, istražujući svako za sebe biljke, kamenje ili odjek sopstvenog glasa. O lepotama i prirodi Srbije se nauči samo u školi, ona je sve vreme oko nas i kada budemo svesni da to nije samo mesto u kome živimo, već sredina sa kojom živimo, onda ona postaje deo nas. Miris prirode, voda, kocka, šećera i prijatan susret sa monahinjama nas je dočekao u manastiru Nikolje. Manastir Nikolje se prvi put spominje 1489. godine, pa se pretpostavlja da bi on mogao biti najstariji ovčarsko-kablarski manastir. Po predanju, manastir su podigli svetogorski kaluđeri koji su se povukli ispred Katalona ili posle Maričke bitke. Skromnih je dimenzija, trikoholne osnove, bez kubeta, zidan je lomljenim kamenom, živopisan je u više perioda. U manastiru je tokom turske vlasti bila prepisivačka škola. U nekada bogatoj riznici danas se nalaze nekoliko rukopisnih knjiga iz 16. veka. Manastirski pečat iz 1613. godine, srebrni umetnički predmeti i nekoliko ikona. Jedno vreme ovde se nalazilo i Nikoljsko jevanđelje iz 15. veka. Nikolje je tokom istorije bio značajni kulturno-prosvetni centar. Imao je školu za parohijske sveštenike, razvijenu prepisivačku delatnost, povezivanje knjiga, rađeni su pečati, ikone i bogosluženi predmeti izuzetne kujundžijske vrednosti. Od 1945. godine ovaj ženski manastir, a kroz istoriju uvek bio muški manastir. Zanimljiva je i priča vezana za veliki bor u središtu Porte. Star je preko 200 godina, po predanju ima isceliteljsku moć i veruje se da molitva pored bora ispunjava želje. Na boru se nalazi mala ikona koju treba celivati, poželeti želju, zatim 3 puta obiđete oko bora i uz molitvu koja je vama bliska i posebno draga. I ako ste iskreni, dobronamerni i ako i zaista verujete u to da će vam se želja onda ipak i ispuniti. Posle iscrpnog objašnjenja istoričara umetnosti Svetlane Pejić o istoriji manastira, nastavljamo naš obilazak Ovčarsko-kablarskog kraja sa utiskom da će se sigurno neki od nas ponovo vratiti ovde i provesti duže vreme upoznavajući kraj i ljude u njoj. Pre nego se odmorimo i krenemo ka Ivanjici, želimo da se upoznamo sa istorijom i lepotom crkve Ariljske, koja stoji na jednom prelepom mestu sa kojeg se najbolje vidi malo i osunčano Arilje. Ariljska crkva je posvećena episkopu Ahiliju iz Larise, vatrenom borcu protiv rijanske jeresi i učesniku prvog vaseljanskog sabora u Nikeji 325. godine. Gospod ga je proslavio pobedom nad Arijem, učinivši čudo da na Ahilijevo ispovedanje istine poteče voda iz kamena. Hram je tesno vezan za svetorodnu dinastiju Nemanjića I. srpskog, arhijepiskopa Svetoga Savu i zlosrećnog kralja Dragutina, ktitora ovog hrama. Ono što Arijski hram nedvosmisleno izdvaja od ostalih zadužbina Nemanjića, izrađenih u ovoj epohi, pored njegove svojevrsne visine, je i nedostatak kule zvonika nad spoljnom pripratom i ulaz na južnoj strani, umesto uobičajenog na zapadnoj, što je karakteristika svih episkopskih sedišta. Za razliku od ostalih crkvi Nemanjića građenih u 12. i 13. veku, koje nisu bile katedralni hramovi namenjeni velikom broju vernika, crkva u Arilju je imala tu namenu, pa je sazidana na uzvišenju sa kojeg je bila vidljiva iz daleka. Crkva Svetog Ahilija je proglašena za spomenik kulture od izuzetnog značaja. Puno utisaka za jedan dan, zato je Ivanjica određena kao mesto u kojem ćemo se odmoriti i zabaviti i pripremiti za sutrašnji obilazak i pešačenje koje će sigurno mnogim od nas ostati dugo u pamćenju.
Ivanjica je mesto u jugozapadnoj Srbiji, u njoj se nalazi jedna od najstarijih hidroelektrana u Srbiji. U ovoj varošici osnovan je najstariji fudbalski klub, Javor. Ovo malo mesto na obali reke Moravice danas je jedno perspektivno turističko mesto i već godinama je proglašeno za vazdušnu banju. Planina Golija, na čijim se obromcima nalazi Ivanjica, proglašena je za rezervat biosfere. Inače, Ivanjica je domaćin i nekoliko kulturno-umetničkih manifestacija, od kojih je najveća Nušićijada, koja je održavana krajem avgusta svake godine. Nušićijada je festival koji se održava u Ivanjici od 1968. do 1972. godine u organizaciji Ivanjičkog doma kulture. Bio je to festival filmske komedije, trajao je 6 dana, održavao se u prvoj nedelji septembra i privlačio kulturni svet tadašnje Jugoslavije. Pamti se kako po kulturnim sadržajima, tako i po dobroj atmosferi, kafani i šali, jer je to bio praznik humora i veselja. Nosi ime po velikom komediografu Branislavu Nušiću, čija je gospođa ministarka svom zetu Čedi pretirala izgnanstvom i rečenicom "Viđen si za Ivanjicu". Kraj sveta iz vremena Nušićevih komedija postaće nekoliko godina centar kulturnih zbivanja stare Jugoslavije, da bi onda nekoliko decenija čekao povratak svog festivala u Novom Ruhu i Starom Sjaju. Obnovljena Nušićijada se ponovo održava od 2010. godine. Nedeljno jutro je već bilo umiveno suncem, a pred nama je bila predviđena poseta Beloj crkvi Kanansko, koja je za mnogi od nas bila nepoznata. Jedan od utisaka na ovom putovanju su i putokazi kojih nema uvek dovoljno, zato smo se ponekad trudili da pronađemo brži ili jednostavniji put, a onda greškom dolazili na neka druga odredišta. U svakom slučaju, na svako mesto koje je bilo predviđeno, stigli smo u pravo vreme. Od Užica 16 km udaljeno kraj starog puta što vodi ka Kosjeriću, smestilo se živopisno selo Karan. U njemu je Bela crkva Karanska, posvećena prazniku Blagovesti. To je izuzetna stara očuvana građevina, pravljena između 1332. i 1337. godine kao porodična grobnica srpskog srednjevekovnog župana Petra. Ovaj hram vekovima zrači po svom arhitektonskom izgledu. Pripada tipu spomenika Raške škole. U njoj i posle toliko vekova svojekakvih događaja i bura na ovim prostorima sačuvan probitni zlatni ikonostas sa fresko ikonama. Njene freske, živopisne umetničkoj tradiciji ranog 14. veka, oslikavaju 2 ciklusa, veliki praznici i život Bogorodice, a uz njih su i portreti ktitora Brajana i njegove porodice, najmoćnijeg srpskog cara Dušana, carice Jelene i drugih istorijskih ličnosti. Pored Bele crkve Karanske otkriveno je nekoliko dobro očuvanih nadgrobnih spomenika iz rimskog doba. I ovde smo bili posluženi rakijom, hladnom vodom i kockom šećera koji su nam bili dovoljni za nastavak putovanja, malo slikanja, razgledanje i već smo se našli na putu ka manastiru Sretenje. Pri obilasku ovog manastira još uvek smo mogli doći do njega autobusom, iako su putevi veoma uski i ne ostavljaju dovoljno prostora za manevar pri okretanju ili parkiranju. Ulazimo sa darovima i pri samom ulasku u manastir Sretenje zapažamo puno prelepog i negovanog baštanskog cveća. Manastir Sretenje se od svih manastira Ovčarsko-Kablarske klisure nalazi na najvećoj nadmorskoj visini od 800 metara. Prvi pomen koji je o njemu sačuvan potiče iz 1623. godine i odnosi se na njegovo rušenje. Obnovljen je 1818. godine trudom monaha Ničifora Maksimovića, potonjeg episkopa Užičkog. On je izgradio 2 konaka, manje je sačuvan, a veći u kome se nalazila i soba sa episkopa srušen je 1941. godine bombardovanjem. U većem konaku nalazila se i manastirska biblioteka koja je teško stradala. Maksimović je 1847. godine podigao i 3. konak od kamena sa kulom na zapadnoj strani pokriven ćeramidom. Građevinski radovi okončani su nakon 2 godine podizanjem kamenog zida oko manastirskog dvorišta i prosecanjem puta ka Dučalovićima, selu u čijem se ataru hram nalazi. Od starijih vrednosti u crkvi ističu se mermena ploča sa rozetom iz 17. veka i fragmenti fresaka naosa, oltarskog prostora i zidana oltarska pregrada iz istog perioda, rad Živka Pavlovića iz Požarevca. Manastir posjeduje takođe 25 hektara zemljišta, od čega je 17 hektara pod šumom. 5 hektara njiva i vinograda nalazi se u obližnjem selu Pakovraće. U manastiru živi i službu Božju obavlja 17 monahinja, gaje vinograd, voće i povrće i ostale poljoprivredne kulture koje po berbi prodaju i od toga žive.
Novi predeli su opet ispred nas, ali do manastira Sveta Trojica nije baš tako lako doći. Za autobus je taj put bio veoma uzak i opasan, zato su svi krenuli jednu sportsku avanturu jer nas je očekivalo pešačenje putem koji nije bio tako jednostavan. Za jedne to je bila rekreacija, dok je drugima kondicija bila slaba. U svakom slučaju, ispred nas je bio još jedan od prelepih manastira koji je svojom estetikom dominirao krajem. Reči i opisi istoričara Svetlane Pejić bili su uvek korisni jer smo pored razgledanja imali i sadržajniji pristup našoj tradiciji. Manastir Sveta Trojica predstavljaju najlepše arhitektonsko delo među svim ovčarsko-kablarskim manastirima. Prvi put se pominje 1594. 95. godine, a pretpostavlja se da je manastir sagrađen u drugoj polovini 16. veka. Crkva je jednobrodna građevina sa trodelnim oltarskim prostorom, spolja petostranom apsidom, pravougonim pevnicama, pripraptom kao posebnom jedinicom i kupolom 12-stranog tambura koji se oslanja na 4 pilastra. Primetan je uticaj Raške graditeljske škole i u portalima i u plastičnoj obradi prozora na kubetu. Bratstvo manastira je severno od crkve podelo konak sa podrumom od lomljenog kamena i spratom. Ovo je značajno svedočanstvo narodnog najmarstva. Od nekadašnjeg živopisa preostale su samo 2 freske iz prve polovine 17. veka. I upravo kada smo mislili da je napor u kraju, čekao nas je povratak autobusu koji nije mogao doći bliže manastiru, tako da smo opet imali priliku da osluškujemo prirodu i iskušavali svoju snagu koja nam je povremeno ponestajala. Zadihani, ali ipak veoma veseli, krenuli smo ka Atomskoj banji gde smo posle ručka razgovarali sa direktorom kompanije Transport Špeda, Branislavom Bačevićem, pred povratak za Beograd. Ovčarsko-kablarska klisura ovoga puta, po drugi put u stvari izlet Transport Špeda, je li tako obnovljena tura? Ili smo mi možda ovaj put tek vas prvi put upoznali na toj turi? Pa može da se kaže da je obnovljena tura, ali ako bi vi napravili jednu anketu u kolektivu, zaključili bi da nije obnovljena tura. Mi smo obnovili kolektiv. Tako da je vrlo mali broj onih naših kolega i koleginica koje su bile u obnovljenoj turi. Uglavnom su mladi, koje smo mi u poslednjih 15 godina kada smo bili, znači pre 15 godina smo bili u poseti ovim svetinjama, pa smo tu posetu obnovili ili samo nekoliko nas starih, ostalo sve naše mlade kolege. To je za njih premijera u stvari? Za njih je premijera, a nama potvrda da dobro radimo, da blagovremeno zanavljamo kolektiv, mladim, svežim, pametnim snagama. Jeste, uvijek je vrlo osmišljeno. Tu smo u stvari da propratimo taj neki edukativni izlet. Vi se trudite da ne, pored toga što je njima prijatno da se opuste, imali smo ovoga puta i stručno lice koje je vama pomagalo, jer smo navikli da nam vi to objašnjavate, međutim ovoga puta imali smo istoričara umetnosti. Znači, podižemo na drugi nivo objašnjenja. Pa jeste, hteo sam i na taj način da iznenadim moje kolege i koleginice. Očekivali su da ću ja da budem vodič i ovom prilikom ja sam to učinio ovako kako sam učinio, da to bude jedan stručni vodič, čovjek iz zavoda, čovjek koji je doktorirao na istoriji umetnosti, koji zaista mnogo zna i darovit je i ponekad nas je štedeo informacijama, ali je plasirao dovoljno da razotkrije radoznalost, jer ne možete vi na jednom putu naučiti o manastiru i o jednoj svetinji, što bi trebao jedan dobro obrazovan čovjek da zna, ali vam zaintrigira maštu, pa dođete kući, pa onda pričate porodici, pa sa porodicom za vikend, dva učinite jednu turu
To je moja ideja i to je moja potreba. Da uključimo porodice ono što se događa u Transpošpedu. Da Transpošped na taj način razmišljaju o porodicama, da ljudi koji obezbeđuju egzistenciju u Transpošpedu odlaze zadovoljni kućama, da prenose neku tu energiju na svoje porodice, da uključe na taj način, ne u posao Transpošpeda, ali u, kažem, jednu misiju koja bi, ja mislim, bila velika sreća za Srbiju kad bi bila masovna. Kad bi svi kolektivi razmišljali kao mi u Transpošpedu. Možda ovo izgleda malo prepotentno i preterano, ali mislim zaista da bi bilo dobro za Srbiju kad bi se svi malo vratili u našu tu istoriju, da vidimo šta smo bili, ko smo bili i da pokušamo u tom poslednjem trenutku ili poslednjem vapaju da spasimo opstanak Srbije. Srbija je na umoru, Srbija je pri kraju. Da, videli smo i stanje puteva, nije baš uvek najbolje, a to su ipak neke svetinje do kojih treba lakše doći. Nije loše, naravno, napraviti napor, međutim, one se čuvaju same od sebe koliko mogu. Sveta Trojica, tako, imali smo Vavedenje. Moram reći da su vlasti poslednjih decenija učinile malo napora na boljem pristupu tim našim svetinjama. Mislim da je tu malo i položaj naše crkve bolji nego što je bio u nekim prethodnim decenijama ili u prethodnih 50 ili 70 godina. Tako da je i to uticalo da nam one budu bliže, mada može mnogo toga više da se uradi i mislim da se neke količine asfalta bacaju na nekim nepotrebnim relacijama i lokacijama, tamo gde se to bolje vidi. Mislim da bi mogli ovi putevi malo da se prošire, da budu udobniji, da bude više putokaza. Kao što ste videli, do nekih svetinja nema ni putokaza. Tako da je to isto jedna odgovornost države koja ne brine o onome što je nasledila i ne trudi se da to izneguje i ostavi sledećim generacijama. Pored toga što ste ipak u jednom poslu koji je vrlo jasan, precizan i što bismo rekli materijalan i vrlo znate koliko, šta, kada i gde, međutim, vama je jako bitno da spojite tu duhovnost. A mi smo tu u stvari da pratimo taj spoj poslovanja i umetnost poslovanja, kako ga ja često nazivam. Vašim zaposlenima je jako bitno da u tom momentu u stvari saznaju nešto više i o sebi. Čini mi se, svi se mi teško pomeramo iz Beograda, a sve nam je tako blizu. A vi želite upravo da kažete da što više upoznajemo tu sredinu, možda će i taj odnos prema njoj drugačiji. Vidite, prvo to da je sve blizu je blizu. Srbija je mala, teritorijalno mala država i sve je na dohvat ruku. Mi smo lenji ili smo odviknuti. Mi smo izašli iz jednog sistema koji sada vrlo često pričamo o njemu u karikaturama. On je bio ozbiljno humano društvo, socijalizam. Ozbiljno. Ušli smo jedan period koji se zove sada tranzicija ka kapitalizmu. Kapitalizam je surovo društvo. Nas su marksisti učili da je to surovo društvo i istina je da je to surovo društvo. Danas to radnici na zapadu ozbiljno već shvataju. Da se ne razgovara više, ne razmišlja o dužini radnog vremena. Ne pregovara se više o naknadama za rad. To je to surovo društvo, a u socijalizmu je to bilo drugačije. Socijalizam kao društvo humano je, pored fabrike, nicao i dom kulture. Znači, socijalizam kao sistem, ne zagovaram ja sada vraćanje u socijalizam, ali pravim jednu paralelu, bio društvo gde se razmišljalo šta će radnik da radi po izlasku iz fabrike. Da mu se osmisli vreme za njega i njegovu porodicu. Naravno, u smislu demokratije izbora nije bilo to društvo za kome bi trebalo čeznuti, ali za društvo u kome je bila briga za čoveka, za pojedinca, za onog običnog, srednjeg čoveka koga smo danas izgubili, je bila briga. Ja kao čovek iz tog perioda, koji imam ta sećanja, imam za potrebu da, koliko ja to mogu, kao jedan čovečuljak na ovoj planeti, pomognem nekim ljudima oko mene, da im otvorim neke vidike za ono što je u mojoj mogućnosti i u mojoj moći, a to neka se širi dalje. U toj mojoj misiji vi zaista pomažete i hvala od sveg srca. Zajedno smo na tom putu, zato što u stvari taj spoj, kao što često kažem, vi stvarno predstavljate jednu sasvim drugačiju vrstu poslovanja. Čini mi se da je to treba i pokrenuti u društvu. Vi na vašim putovanjima nosite uvijek poklone. Želite takođe da darivate. Ne samo tako da se razvija samo trgovina, posao i da se razmišlja o tome, nego darivanje je vama jako bitno. Vi jako volite da ljude na neki način i pokrenete i smatrate da je to jedan od važnih elemenata komunikacije, čini mi se. Darivanje, davanje uopšte je sreće, zadovoljstvo duše i onoga ko daje. To nije sreća i zadovoljstvo onoga ko prima.
Mi radimo jedan izuzetno težak posao koji se meri u sekunde, koji traži zaista celog čoveka i sva njegova znanja, i on nije merljiv ili ne može se izrazi kroz znanje jednog čoveka. To je posao koji rade timovi, koji rade ekipe. Težak, kako rekoh, naporan, odgovoran veoma, i onda su ovo prilike kada možete ljudima malo da pomognete, da zaborave. A kako će da zaborave tu dramu koju su imali juče u poslu? Tako što ćete da ih odvedete na, recimo, ovu planinu prelepo koju smo danas obišli, na kojoj smo ozbiljno pešačili, i mislim da nikome to nije teško palo i da su svi zbog toga, malo i zbog umora, ali i zbog toga što su bili na otvorenom, na prostoru, da se otvarali vidici i proplanci, imaju jedno svoje zadovoljstvo bez obzira na upalu mišića, ali imaju duh. Oni su napunili svoje baterije i ja ću to prepoznavati sledećih nekoliko meseci u kancelarijama i našim hodnicima i u našem krugu preduzeća. Ja ću samo, evo, pred kraj, u stvari, zašto se pratimo i zašto to sve zajedno radimo, zato što mi možemo da i Srbiju vidimo iz vašeg ugla, u stvari da zajedno vidimo sva ta mesta koja treba da znamo, a vratit ću se na u Ivanjici smo u parku videli sjajne natpise. Poruke. Kako im izgleda ušte ta neka želja? Vidite, ljudi ipak imaju potrebu. Očigledno je da u Ivanjici postoje neki ljudi koji vole ljudima, stanovnicima Ivanjice, da Ivanjicu pokažu, približe. Pa očigledno je da šetaju parkovima. I zbog toga što ima šetača parkovima Ivanjice, ima mnogo poruka i mnogo predivnih parola vezanih za ljubav, vezanih za egzistenciju, za opstanak. Zaista su parole, ja ne mogu sad u ovom trenutku... U stvari da je dva ja mogu da postanu mi. Tako je. Znači, jedna poruka koju bi mogla država da ima u ovoj situaciji kada mi odumiremo, kad nestajemo. Tako je. Oni su se pokrenuli, mi smo bili, dakle, na toj maloj, u stvari, kao očeknoj hidrocentrali, je li tako? Jeste, tako je. To je hidrocentrala iz 1911. godine, jedna od 3 najstarijih u Srbiji. I one su obnovljene, ona u ovom trenutku vidio sam da ne radi, ali ona je u ispravnom stanju. Ona je pre godinu, 2 dana, kada sam ja poslednji put bio radio, to su isto neki pojedinci kojima je stalo da sačuvaju nešto. Imate na sreću, tokom od čitavog postojanja srpskog naroda su pojedinci teglili, vukli napred i uspevali da prepoznaju šta je vredno da opstane u ovoj državi Srbiji, a ne vidimo prizemnu kuću, predivnu, ali tu može se napraviti nekoliko hiljada kvadrata, ne razmišljamo ko je to gradio, koje je to umetničke ili istorijske vrednosti, mi to porušimo i napravimo solitarčinu. Spojili ste u vašim šetnjama, pričama i ekologiju i na neki način duhovnost. Nigde se niste definisali. Čini mi se da vam je jako bitno da vam ljudski um bude što znatiželjniji i širi. Čini mi se vaš filozofski stav prema životu je vrlo širok i ne vidimo samo u jednom poslu. Pa moj stav prema životu je da svakog dana treba nešto novo da naučim. Ja znam da ništa ne znam. Znatiželjni. Imam to otkriće od kada sam postao svestan i pokušavam to svim mojim prijateljima, mojim saradnicima da prenesem, da svakog dana nešto moramo novo da otkrijemo i da saznamo i da ćemo za toliko biti bogatiji. Nije bogatstvo ni o kakvim novcima, bogatstvo je ono što čovjek otkrije, sazna u prevelikoj ljubavi. Moja ljubav prema ovoj Srbiji ne verujem da se može meriti sa bilo čime. I nastavljamo da se družimo sa vama zato što vi pozitivno utičete ne samo na vašu okolinu, nego ćemo ovako na neki način i mi biti edukativni za onim, odgovorni za ono što puštamo. Hvala vama, baš sam se danas divio i vašem pešačenju i vašim naporima. Moramo učestvovati. I rekla jedna koleginica da nije ovo Bejrut, ali nije ni baš lagano bilo danas pratiti nas danas i juče. Vaš ritam je, dakle, inspiracija za knjigu Moć izazova. Čini mi se da mi je svaki trenutak izazov. Pa jeste, ja radim na nastavku te knjige. Izazov je uvek izazov. Izazov je traganje za onim što ne znate. I to je najveći izazov i najveći moto. Ja bih volio da je to moto svakog čoveka na zemljinoj kugli, bilo bi i manje ratova. I na kraju puta već se razmišljalo o nekom budućem. Dinamika, vedrina duha i lakoća komunikacije sve vreme je bila prisutna na našem putu, tako da smo svi jedni drugima poželili jedno iskreno i toplo doviđenje do narednog susreta na novim putovanjima.